Yesu nashimwe mwene data urimo uranyumviriza. Yesu nashimwe wewe uri mu rugendo ruja mu ijuru. Yesu nashimwe wewe uri bwumve buno butumwa bwiza. Ndakuzaniye ijambo rivuga riti niwiyambure iyo myanda yose ugisigaranye. Haleluya. Niwiyambure iyo myanda yose ugisigaranye, kubera ko hari imyanda ugisigaranye. Hariho ibyo ugikora utaraheba. Hari ibintu urimo uragenderamwo bitanezereza Imana. Urimo urakora ibyaha wihishije. Ibyo byose Imana ishaka ko ubyiyambura, kubera ko bizakurimbura. Haleluya. Mwene data urimo uranyumviriza, ndakuzaniye ubutumwa bwiza kubera ko ari byo Imana yampamagariye. Yamara buri muntu arazi ibyo akwiye gukora kugira ngo aze agere mu bwami bw'Imana. Buri muntu arazi ibyo Imana ishaka kugira ngo Imana izimwemere. Gusa icyo nakubwira cyo, wari ukwiye kwiyambura ibyo bintu bibi ugikora. Wari ukwiye mbese kuja kure y'ibyaha, kubera ko umunyabyaha ntazigera abona Imana. Uyu munsi twasoma ijambo ry'Imana riri muri Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 21 n'uwa 22. Ku muntu afite Bibiliya yakwisomera Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 21 n'uwa 22. Haleluya. Mwene data uri muranyumviriza, abantu bavuga ko ari abakristo yamara ntago aribo. Iyo umuntu ari mwaravuga ko ari umukristo, ariko wareba ibyo ari karakora ugasanga ntago bisa mbese nk'umuntu w'umukristo. Yamara mwene data reka gufyinata. Iyo nzira urimo uranyuramwo ntago ari nziza. Iyo nzira izakurimbura. Imana ikirimwe iragushakaho nuko wakwihana, kubera ko nubwo uvuga ko uri umukristo kandi ukaba uri n'umuririmbyi, ukaba unavuga ubutumwa, ukaba unadiakona, yamara hari ibintu bibi ukigenderamwo. Gusa icyo nakubwira cyo, wari ukwiye kumvira umwuka wera maze ukava mu izo nzira zawe mbi. Dusenge Imana yo mu ijuru maze tubandanye. Data wa twese ndagushima k'uyu mwanya. Mwami Yesu ndagushima data wa twese kongeye kandi ukangira neza, ukampa amagambo yo kubwira ubwoko bwawe. Data wa twese ndirukanye imyuka yose mibi yabiri hano hantu mu izina rya Yesu Kristo Umunyazareti. Ndayikankamiye ndayibohesheje mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyazareti. Ndakwinginze data wa twese, haleluya, ijuru ryururuke maze rize hano. Haleluya. Data ndakwinginze urugi ku mwuka wera kugira ngo nasame na wavuge. Ndakweretse umuntu wari we wese agiye kumva ijambo ryawe. Ndakwinginze Uwiteka umukuru gutura amatwi, maze Mwami Yesu ijambo ryawe niyaryumva maze ntarisige hariya, ahubwo arijane naho agiye maze aryigumizemwo. Haleluya. Maze aritekerezeho maze akore ibyo ijambo ryawe rivuga. Haleluya. Uri Uwiteka, ndagushima Mwami w'abami kuri Uwiteka. Ndagushima ukuntu warungitse umwana wawe w'ikinege kugira ngo apfire abantu bawe. Haleluya. Urakoze Mwami w'abami. Sabye nizeye kubyumvishije, ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amena. Mwene data urimo uranyumviriza, urashobora kuba wanka ubutumwa bwiza. Yamara ubutumwa bwiza n'umuti. Ubutumwa bwiza bubohora imitima
Haleluya. Kandi ubutumwa bwiza nibwo Yesu Kristo ashaka ko tubwira abantu. Gusa icyo nakubwira cyo wari ukwiye kumvira, haleluya, ugakora iby'ijambo rikubwira. Reka ndakubwira, ugukomantaza umutima kwawe ntago kuzigera kugufasha wewe kuri wa munsi. Reka ndakubwire, ibihe bikomeye biraje. Bino bintu mubona turimwo, bino bihe turimwo, ni ibintu bitwereka ko hari n'ibindi birimwo biraza. Yamara umuntu afite ubwenge akwiye gushaka Imana bigishoboka, akwiye kwiyegereza Imana. Abari mu Mana nabo bakwiye kuguma bari mu Mana, ntihagire izindi nzira banyuramo. Haleluya. Mwene data uri muranyumviriza, reka ndakubwiza ukuri, wewe uracari mu byaha nubwo uvuga ngo warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Yamara uguma umwihakana, ukugenda kwawe kwihakana Kristo, mu kuvuga kwawe kwihakana Kristo, mbese inyambaro yawe n'ukuntu wigira byihakana Kristo. Yamara umuntu arimwe arihakana Kristo, nawe azamwihakanira imbere y'abamarayika biwe. Gusa icyo nakubwira cyo, wari ukwiye kwihana maze ukava mu byaha ntuzurimbuke. Reka ndakubwire, umuriro uriho n'ijuru ririho. Yamara abantu bose banze kumva, bose abanyabyaha bose bazatabwa mu kiyaga caka umuriro. Dusome ijambo ry'Imana. Ariko uwuri n'ugutwi niyumva icyo Umwuka abwira ishengero. Ndakubwiza ukuri mwene data, nturebe ngo nukuri kuravuga ubutumwa, nturebe ngo nukuri umuririmbyi uririmba buri munsi ukabyukira muri repetition, yamara kurabikora ibyaha, mbese uri gisesema kuhoraho. Reka ndakubwire, iyo umuntu ariko arakora umurimo w'Imana afite ibyaha muri we, amenya ko atandikisha. Kandi ndakubwire, impembo y'umunyabyaha nukurimbuka, impembo y'umunyabyaha n'urupfu. Dusome ijambo ry'Imana. Umuntu afite Bibiliya niyisomere Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 21 no kuwa 22. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko rero mwiyambure imyanda yose n'ububi busigaye, mwakirane ubugwaneza, ijambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza ubugingo bwanyu. Amena. Ngo nuko rero mwiyambure imyanda yose n'ububi busigaye. Ngo nuko rero mwiyambure imyanda yose n'ububi busigaye. Mwene data, abantu muri ko muri yorohereza, muracafite ububi muri mwebwe, muracafite ibyaha muri mwebwe, yamara mukaguma mwiyorohereza ngo twebwe ngo tuzaja mu ijuru. Uzaja mu ijuru gute kandi ugifite imyanda? Uracafite imyanda y'ubusambanyi, uracafite imyanda y'ukwikinisha, uracafite imyanda yo gusinda, uraruranywa inzoga. Mbese reka ndakubwire, wewe ntago ushaka kwihana nubwo uguma wumviriza ubutumwa bwiza. Yamara wariyisha amatwi wigize nk'utumva. Intumva zose zizarimbuka, intumva zose nta Mana zizabona. Yamara icyo nakubwira, wari ukwiye kwikura iyo myanda yawe, wari ukwiye kwihana ukamaramaza. Yamara uko kutumvira kwawe nta na hamwe kuzagushikana, ahubwo kuzakurimbura. Reka ndakubwire, umwami Yesu yapfuye kubera wewe, ariko ntushaka agakiza. Icyo urimo urashaka abantu baguhanurira imigisha, yamara imigisha ata kamaro imaze. Ndakubwiza ukuri ko imigisha ari ibintu by'isi kandi ntago bibohora imitima y'abantu.
yamara n'ibintu atakamaro bizakumarira. Reka ndakubwire, ikigufitiye akamaro nuko wakumva ubutumwa bwiza maze ukihana ukava mu byaha kandi ukanamaramaza, ukemera kuba uwa Kristo, ukemera kuganzwa na Kristo, mbese ukemera gukontororwa nawe, ntuze wikontorora. Yamara iyo umuntu amaze kuba uwa Kristo, akwiye kuza agira iki? Akwiye kuza aganzwa na Kristo. Uko Kristo ashaka kumera niko uba ukwiye kumera. Yamara mureke kwishushanya muvuga ngo muraba Kristo naho mutaribo. Iyo mubonye bwije mugenda mu mahoteli, mwabona bwije mukagenda kugira ikigusinda, mwabona bwije mukaramurikinisha bukarinda buca. Yamara ndababwire, ibyo bintu muriko murakora ntago ari byiza kandi n'Imana ntago ibishigikiye. Icyo naguhanura mwene data, wari ukwiye kwihanuka amaramaza. Nubwo wirirwa mu rushengero, uracara umunyabyaha kandi uri mu rushengero. Yamara buri muntu akwiye kwireba maze agasiga ibyaha byose akabyiyambura. Umwami Yesu nabagire neza. Gusa uri n'ugutwi niyumve, kubera ko hazagera igihe ubutumwa mbese bugahagarara, kubera ko icyo gihe mbese kizaba cyagize iki? Kizaba cyashitse yuko umwami Yesu aza kugira iki? Gutwara umugeni. Reka ndakubwire, mu bazaje mu ijuru nturimwo kubera ko utarikoreye. Icyo nakubwira cyo, wari ukwiye guhindukira maze ukava mu nzira zawe mbi, maze Imana ikakwishimira. Iyo Imana ikurebye urimo urarimba ufite ibyaha, Imana ntago inezererwa. Icyo nakubwira cyo, wari ukwiye kwihana, ukihana, ukiyambura ibyo bintu wambara mu nda, ukiyambura ibyo bintu wambara ku matwi, ukiyambura mbese ibyo bintu mwambara ku maguru, umukikura ko nayo marangi mwishirako, ayo marangi mushira mu mutwe no kwambara ububana n'ubumini bwose, ibyo byose mukabireka. Kwambara amapocket, ibyo byose mukabireka, kubera ko ibyo ngibyo nibyo bataramenya Imana, nibyo abantu mbese bagishaka iby'isi, batagikeneye iby'ijuru. Yamara icyo nakubwira mwene data, ukwiye kwihana ukamaramaza kugira ngo Imana ikwishimire. Erega ndakubwira umwanzi w'Imana n'icyaha. Ibyo ngibyo ukwiye kubimenya. Nimba uzi ko uri umunyabyaha, ukaba uzi ko ukiri mu byaha, ndakubwije ukuri ko wewe uri umwanzi w'Imana. Yamara ibyo bintu muriko murakora bizabarimbura. Wibuke ko kuri wa munsi nta mbabazi zizaba zihari. Wibuke ko kuri wa munsi amaraso ya Kristo ntago azaba cyoza abantu, kubera ko igihe cyayo kizaba cyarangiye. Ahubwo ikizaba kigezweho nuko Kristo atwara umugeni yacunguje amaraso yiwe y'igiciro. Icyo nakubwira cyo, wari ukwiye kwihana bigishoboka. Shaka Imana bigishoboka. Mwene data, reka gusinzira. Iryo tiro ryawe ufite mbese nukanguke. Reka ndakubwire, va mu byaha bigishoboka. Amaraso ya Yesu Kristo agikora. Yamara Kristo niyaza gutwara umugeni, ntago uzaba ukihana ngo bishoboke. Reka ndakubwire, icyo nakubwira cyo, wari ukwiye kuja kure iyo myanda. Haleluya. Dusome ku murongo wa 22. Kandi mube abakora iby'iryo jambo, ntimube abaryumva gusa mwibeshya. Reka nsubiremo. Kandi mube abakora iby'iryo jambo, ntimube abaryumva gusa mwibeshya. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana, ngo mube abakora iby'iryo jambo, ntimuryumve gusa. Hariho abantu bumva ijambo ry'Imana ariko ntibakora iby'iryo jambo rivuze. Mube abakora iby'iryo jambo. Mwene data uri muranyumviriza,
niba uzi ko wumva ubutumwa bwiza ukwiye gukora iby'iryo jambo rikubwiye. Niba ijambo rikubwiye riti ja kure y'ibyaha, ukwiye kuja kure y'ibyaha. Niba ijambo rikubwiye riti niwihana ubwo busambanyi, ukwiye kubireka ukihana. Mwene data, mureke kuza mwiboheraho ibyaha, kubera ko ibyaha ni abanzi banyu bishaka kubarimbura. Yamara mu muriro harahari kandi harababaza. Icyo nakubwira cyo mwene data, wari ukwiye kugira iki? Wari ukwiye guhunga udapfa. Dusenge Imana. Ariko ndakubwire ko wari ukwiye kwihana. Kino gihe ni icyo kwihana, kino gihe ni icyo gushaka Imana. Mureke gusinzira, ahubwo ni mushaka Imana. Umuntu wese azi ko agifite imyanda muri we akwiye kuyivanamwo maze akayishira kure kugira ngo ntazarimbuke. Yamara icyo shitana gushakaho ni ukugira ngo urimbukane nawe. Ariko noneho mwene data, uburiwe hakiri kare Yesu Kristo ataraza. Reka ndakubwire, umwami Yesu ashobora kuza umwanya wari wose, atinze gato urupfu rukaza. Ese mwene data, uzaja he niwapfana ibyaha? Yesu Kristo niyasanga uri umusambanyi, wumva utazarimbuka. Gusa icyo nakubwira cyo, wari ukwiye kwihana ntuzurimbuke. Dusenge Imana. Buri muntu arazi ibyo akora, buri muntu arazi amagambo avuga, buri muntu arazi inzira ziwe arimwe aranyuramwo. Yamara uri mu nzira mbi akwiye kuzivamwo. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima ko aya magambo duhaye. Ndakwinginze ugire neza abantu bawe bagiye kuyumviriza, maze mwami ubahe data wa twese kwihana. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Imana yo mu ijuru nibane namwe kandi bahe imbaraga zo kunesha ibyaha. Abakiri mu byaha nabo nimuhindukire muve mu byaha, kubera ko umunyabyaha nta juru afite, umunyabyaha azarimbuka.